Video masalama Aam Aadmi Party instead sang huang an zawng mek thu le nakum sang ni som ni pa ni assembly election nei na tur state sanga Sawrkar na siam tu maithei top an chua mek thu kan tar lang to thina Uttarakhand na chief ministerial candidate turan puang to a Uttarakhand na hian thali chung lekin BJP in chief minister pathum an nei kwal man ti tele Punjab le Goa Aam Aadmi Party mason na le an Hmalakna te mai ba ka Pumodi a chor chua na le kumsom pahnih ngot chief minister alo ni to na kumsom ni chuang lai kalta atanga BJP in ro an la rel char na state Gujarat a po Aam Aadmi Party in ma an son ve zel ani ti le michal lang tak then khat an party a an lom lu thu te po kan tar lang to boka hetianga state sang le Gujarat a ngei po Aam Aadmi Party in ma an son mek lai hian Pumodi ate ho po anom mai bik lova sang ni som paruka tanga Gujarat chief minister halani chhawngar Vijay Rupani chu nakum in thlan lo am tur ma chonpui tu atan an ring zo to lo ni ina langa chuwangin Rupani hi party shwai tu ten chief minister ani na tanga ban na han thelu tira ban na ha thelu felnu in a aio turin Bhupendra Patel chu Gujarat chief minister som pasari na ni turin tun tho tan ni September ni som pathum khan laklu anita ani Bhupendra Patel hi sang ni som pasari assembly election na MLA ta na thlantlin khani in a MLA tram khatna po man zo ma in chief minister a kaisan tir lani ti na hani a ama aya senior zok le tonriat nga zok tam tak anom laya hetianga chief minister ta na ruat ani chan hi ama patidar nam Patel mi ani a nakumin thlanlo am tura hian ama awangin BJP in patidar nam Patel ho vote mu that anin beisei ni ina langa chief minister hnathawh le next election ne pui thei tur khopa rin ngam an nei to lo china chuan chi le sa khuana manga mi pui tam jok te vote an mu theinan an chief minister te hi an thlak zung mai thrin ani ti video masalam atang te po in kan hriat chian to kha hetianga party sang ten thei top chua nakum assembly election nei na tur state sang ma an lak mek lai le kumsom po la tling lo political party Aam Aadmi Party in nasataka ma an son lai hian party lian then khatin an hel chho hle ni ina langa BJP mit ti kham tu lian ber po Aam Aadmi Party hi an ni ti ila kan soi sual om love Pumodia kai suai Sawrkar Laipui in Kejriwal-a kutatanga Delhi Sarkar thu nei na tam taka chu sak thu le Delhi Police le Central Agency sangin Kejriwal-a le a hote laka investigation nan nei hlo cham ngun to zia te kan soi thina CAG me po in Delhi Sarkar hi India rama leiba nei lo Sarkar om chun le Sarkar enton tlak tak ani thu apuang hiala ni ti te po kan soi to kha ma se heti chung po hian Central Agency sangin Delhi Sarkar le Aam Aadmi Party hi ti mual phau theina tur le thiam lo chantir theina tur an la zawng chun zom reng thova karkalta kar to pa khan Enforcement Directorate ED in Aam Aadmi Party National Secretary hne le khamo yan thona chuan le khamoi thona chuan ED hian Aam Aadmi Party laka investigation an kalpui mek thu ziakin Aam Aadmi Party National Secretary Pankaj Gupta chu September ni somni pahnia Enforcement Directorate Office a inlan tur le investigating officer te ma a in soifia turin an hriat tirani ED lam hian Aam Aadmi Party laka engcase semo chu siamsak le nge yan tum ni in na langa ma se Aam Aadmi Party hian chutiang investigation le notice ti vel chu an hlo thu le engkim ma chon tura englai po hanin pe reng thu an puang ve thunga tuntuma hian September ni som pathum thotan ni Aam Aadmi Party press conference sa an party thu puang tu Delhi Jal Board Vice Chairman ni bok MLA Raghav Chadha thu soi kan ngaithla in kan clear ho don ani शुरू कर दो आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस बेहद महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में बहुत-बहुत स्वागत Voina Aam Aadmi Party press conference poimo taka hian in vain chibai kabu ka cheu Aam Aadmi Party Tihrehawm tur le ti buai tura Modi a Sawrkar Hmalakna top theilova
Modi agency chuam enforcement directorate in Aam Aadmi Party hnaina lekhamoi love letter athona he love letter hi enforcement directorate in Aam Aadmi Party national secretary Pankaj Gupta address anzi ani he notice hi September ni som sang hi som ni pakhata enforcement directorate in anchua ni in Prevention of Money Laundering Act 2002 bung khoi emolai ber klo chana anchua ani enforcement directorate assistant director pakhat Rajaram Mina an ming sign hanin September ni som athon chuaka kan party national secretary Pankaj Gupta chu September ni somni pahni sang ni somni pakhat jing lamdar som pakhat le chan vea enforcement directorate office in report to le in soifia turin ashia tirani पंकज गुप्ता जी को 22 सितंबर 2021 को सुबह 11:30 बजे ईडी के कार्यालय पे आने voin hian Bharatiya Janata Party unaw te hne na hei hi ka soidu hetiang in thil tum in thlanna in hne thei lo le in ti chiat thei lo in Laipui party te anril ru ti se om tuma in bei chiam hi in thlanna Aam Aadmi Party min hne thei lova chumi hnu kan ril ru ti se om tum le min ti hnual tuma min bei chiam na hi englai ma in hlawhtling thei ngai lovang hlawthlin thei lo na chan tur ka hril don chewa ma se chumi ma chuan thil lang chiang tak pakhat soi tura om Aam Aadmi Party ma son chho zel le mipuin Arvind Kejriwal an du na sang zual zel an mu hian BJP le Prime Minister Narendra Modi te an hlawthawng in an chi aina salutuka chu wangin an agency zawng ui thlun phel ang maya phelin an chua Aam Aadmi Party hruai tu te ti chevek ro uti in thu an pe boka kan hmaloka Punjab Uttarakhand le Goa in thlan lo om tur le nakumkum topa Gujarat in thlan lo om tur te thlir ranin hlawhtlinna akhat BJP hian Arvind Kejriwal le Aam Aadmi Party politician te chok buai tur le ti se om turin an agency nei zawng an chua ta huk mai ani hi Bharatiya Janata Party unaw te hne na hei hi ka cha du enforcement directorate office hi Loknayak Bhavan Khan market atanga sonin he mi kong pui an Din Dayal Upadhyay marka hian ronhung hnai lo ula Tichuan BJP head office an hnai sotanga ED director le assistant director te tan po thupek la tura kal le hona hnai sot don ti na ani an tan na satakin na ol sampang hei hi ka soina chan chu enforcement directorate hian BJP frontal organization ang maya na an tho tak wangani BJP peng pakhat ni ve ang main an tan na an thoka chutiang ani lo chuan BJP hian an du in ED and call to department officer lian te an thlak kwa le chiam dona nakin loka chuan an thlak kwa le chiam lawang ti po soi thei ani lo achan chu heng kan agency nei zawng te hi BJP in politics a phubalak nan an hmang tlata chungjinga chuan enforcement directorate po hi BJP politics phuba latu pakhat ani ve ti na ani mai abikin tu na in thlan lo hnaia opinion poll sang in Aam Aadmi Party graph asan chho zel thu le Congress le BJP graph atlak niam zel thu an chua chuaya chuta chia chuan heng agency zawng te hi hnathawh tura thupek an nita Tichuan heng agency zawng enforcement directorate po tiam hian Aam Aadmi Party laka politics phuba latur le Arvind Kejriwal ril ru ti buaya chhaih buai turin norlui an ni mek ani hi Aam Aadmi Party ti buai tur le timang ang tura voin thlenga BJP Hmalakna chanchin ka soihma in thil pakhat ka soi le lokang Uttarakhand ani emo Gujarat ani emo heng state pahni te politics a thil thleng mek le ruling party te an tal buai zia hi engwange kan ti chuan Aam Aadmi Party wangani Trivendra Singh Rawat Uttarakhand Chief Minister ani lain Aam Aadmi Party hruai tu Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia an Trivendra Singh hne na hian in hnathawh thra panga chiarin min hril ro ti in azota hnathawh thra panga soitura hriat lo awangin Chief Minister ani na atanga abana trula ama thak tu Chief Minister Thar Tirat Singh Rawat apo kan party mi
Cornel Ajay Kothialan by election na chovin Gangotri biala in thlan ma chon puya asoma Tirat Singh hian angam lo awangin BJP tan Chief Minister dang ruat alo tu le ta ani kha chutiang che in Gujarat po Aam Aadmi Party graph asang chhozela Surat Municipal Corporation na seat somni pasari kan hmu isudan gatvi le michal langdang tam tak Aam Aadmi Party alom lu an ni Aam Aadmi Party in rally lian tham tak tak han buat sai meu chuan BJP an nginga Congress te angril runget po pulo le mule mal nei lo F2 party te khachu olsam takin kan hne mai thina ma se heng munphia party Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal mi le sha ten kan hma dinga in thlan ma chon tura min ron chautak china hian kan din hmunan ron ti der thong zo ta vekani ti in an Chief Minister an thak le ta chung maya tuna chuan nangni le ke in kan kamis hak pakhat thak tura kan hun man zat ang leka BJP hian an Chief Minister te an thak ta zut zut mai ani hi hetiang an ti na chan chu Aam Aadmi Party in hnathawh lo Chief Minister te tan hmun na om lo ti an hmu tir wang ani heng thu te hi ka phua chopa soi kanilawa Gujarat Uttarakhand Punjab le Goa te Aam Aadmi Party chim chin asang chhozel ti opinion poll hrang in nalan tira engemaw hunlaia F2 party khal tak le ru tak ni thin tuna engti nama ni to lo le ruling party po ina engti nama an ngai lo Congress party nexonin Aam Aadmi Party in F2 party khau le khong tak kan dina Tichuan BJP in an mani king tur le L2 tur F2 party khau thatak a om mani ti an hriatin hnathawh nei lo an party Chief Minister te an bantir ta chua mai ani hi Aam Aadmi Party do zonga BJP in beipui an thlak thlatam tak le kan hnung kum engemaw zat liamta atanga an thil ti te hi ka han hrilang cheu Aam Aadmi Party adin fel hma ho atangin beina hi kan tok tana Anna Hazare Hova India Against Corruption Movement kalpui ani lai atang to khan Arvind Kejriwal ti mual photumin sangni som pahnia Ministry of Home Affairs in notification anti chuaka chu kan notification don masak berni in Ministry of Home Affairs hian Anna Andolan Foreign Funding chui chian an du thu an ron chua Tichuan Ministry of Home Affairs du ngei chuan Foreign Contribution Regulation Act lo chanin India Against Corruption Movement in tanpuina sum adon zawng te chu endika chui chian vekani engkim man endika an chui chian vek nu in chu Ministry of Home Affairs ngei chuan High Court ma hemi te account hi a fel fai thlapa cheng khat ma naya khat ma rin hlel om lo ti in kan thiang hlimzia an nem nge achul ta hlawa chumi nu in sangni som pathuma notice kan dong le sangni som pali assessment nei fel le ani sangni som panga income tax department atangin notice kan dong le sangni som paruka income tax investigation notice kan dong le sangni som pasaria election commission atangin notice kan dong boka sangni som pariat som pakua somni financial year kumtin mai hian BJP in enforcement directorate emo income tax emo Delhi police emo CBI emo election commission le agency dang zong mang hian eng notice ti semo an ron thon renga CBI in Chief Minister Arvind Kejriwal office andap thu le Delhi police in a bedroom thlenga andap thu te po kha in la hlomanga voin thleng hian hetiang an chet na le an Hmalakna zonga te hian Delhi police emo CBI emo po in thil dik lo le fel lo pakhat te po an hmulo kan Deputy Chief Minister Manish Sisodia chen na in po CBI hian tumhni ngot dapin darka ruk chuang te hun nan hmanga voin thleng hian charge sheet taknial po file tur hrelovin closure report an file atul le ta hial zok ani BJP thupek angin election commission in kan MLA somni pakhat ngot mai an disqualify High Court kan thlen nu in election commission le BJP ten court hne na tangin zilna thu an ngai thlak alo trula
an disqualify tak kan MLA somni pakhat te an lak lu le alo trul taboka hemirual hian sarkar masa kumnga tram chung khan kan MLA dorzon ni ngot mai an manin thu buai an siam sak le a ma se chung thu buai zong zonga te po chuan kot kaltlangin kan MLA te chuan thiam an chang le veka Delhi police in court zil hauna le zirtir na an don pha le shepa heng zong zong hi thil tak tak vek ani tin minti buai tur le minti sheom tura an Hmalakna kalzela hian sangni som pariat ta election commission nin notice pakhat min pele a chu notice chu mak intive hial maithei sangni som pariat September thla a election commission hian Aam Aadmi Party hne na ramdanga tanga tanpuina indona wangin in political party registration hi cancel kan du ani chu wangin so cause notice kan pe chewa in party registration cancel ani lo na chan tur ron soifia ro u ti in so cause notice min ron pele hial ani a heng zong zong te hi BJP chuan engma ti hre an nei lo chung thil zong zong te chu puanzar phe na aru ka ti po nilovin langsar takin an ti a Aam Aadmi Party hruai tu OB chin te notice an pek vek mai ba ka kan MLA pakhat Somnath Bhartia ui thlengin Delhi police in hruain thu an zota Somnath Bhartia ui thlenga an mana an ti hre om du hi mak takani a BJP ho chuan engma zuwa an nei lo हमारे विधायक सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई उससे भी पूछताछ करी ये इनके हालत है बीजेपी वालों की ये मानसिकता है कि सोमनाथ भारती के कुत्ते तक को इन लोगों ने गिरफ्तार किया उत्पीड़न करने के लिए कुछ नहीं छोड़ा आपको याद है kumli kumnga vel kalta a Delhi Lieutenant Governor Najib Jangan committee pakhat adin thu te po kha in la ria em Delhi sarkar chunga hian thil fel lo le diklo tam taka omani ti in Delhi sarkar file poimo zali somnga zet a hui khoma chu committee kuta chuan a hlana he committee hian Kejriwal-a sarkar hnuaia office zong zong a chui chianganga heng file zali somnga te ngun taka an en diknu in report an sia mang ti in thupe ka chua kha ani a ma se chu committee political interest le phuba lak du na rilru ne na an din meu po chuan Arvind Kejriwal-a sarkar office hrang te file zali somnga zet an en diknu po in thil fel hlel le diklo pakhat te ma an mu chuak zo le ta chuang lo boka heng te hi ani thiang hlimna thil ti theina te politics thiang hlim le sarkar thiang hlim omzia te chuni भारतीय जनता उस शुंगलू कमेटी जो राजनीति से प्रेरित थी जो दुर्भावना से प्रेरित थी वो भी अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के 450 फाइलों में एक रत्ती भर की गड़बड़ी नहीं निकाल पाई ये है ईमानदारी की ताकत ये है ईमानदारी की राजनीति ये है ईमानदारी की गवर्नेंस मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को फिर कहना चाहूंगा कि ये गीदड़ भभकियों से डरने वाली पार्टी नहीं है अरविंद केजरीवाल के सिपाही और आम आदमी पार्टी इस मिट्टी के नहीं बने कि इस 2 कौड़ी के ईडी BJP ho hne na hei hi ka soinon le du Aam Aadmi Party hi involna le inti thaina vel mai hlawa khur rual ani lo Arvind Kejriwal-a sipai te le Aam Aadmi Party hi hetiang ED notice phek ni vela wanga hlawa khur chemai tur chi vai vut atanga siam kan ni lo hetiang notice tam tak kan dong to a tam takin min kalsan le to bok keni chuan intan chothami buat sain kan lo welcome rang chawa ronkal ula indu zat min ron chuin kan account te po in pe chen ron check ro u kan hlau chete lo हम तो पीले चावल लेके आपका इंतजार कर रहे हैं आपका स्वागत है आप लोग आए जितनी जांच करनी है करिए जितने खाते देखने हैं देखिए हमें ना इन गीदड़ भभकियों से डर लगता है बल्कि मैं तो ये कहूंगा kan hlau lo mai ba ka ke phei chuan ti hian ka soite ang ramchunga party lian le hausa ber mi hausa te party mi hausa pui te omna party BJP in party re thei ber mai te takte
mere theite om khom na Aam Aadmi Party heti taka hlawhtlinna hu phur ani chuan kantan choi moina awat ropui taka kangai hialani भारतीय सी गरीब पॉलिटिकल पार्टी, गरीबों की पॉलिटिकल पार्टी से अगर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सबसे अमीर और अमीरों की पार्टी कही जाने वाली भाजपा अगर इस छोटी सी गरीबों की पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है तो हम इसे एक मेडल के तौर पे देखते हैं। Aam Aadmi Party tilungai tur le Tihrehawm turin BJP hian engma mai an nei lova kan minister Satyendar Jain na thlengin tumsom pahnih ngot mai CBI in nan kova alaka thu buai hrang som pahnih la yan siam sak BJP ho khan hei hi lo ngai thlate u sarkar tha siam tum ula thianghlim taka hnathawhin mipuite thinlung hne tum ro u na thata ka in thok ani nga chuan Hindustan mipuite hian an hmangai chewanga malsomna tam tak an pe ang cheu hetianga in agency sang te hmanga Aam Aadmi Party Tihrehawm le ti buai in tum chunge ro hi chuan zirtirna in don zel a trulang tin hemi rual hian BJP chhana tan chona pakhat kasiam du bok sangni sompali maithei a pumodi a sarkar hi alo piang kha ani a kumsari lai alo liam vele der to ti na ani heng kumsari chung hian BJP politician pakhat te chau chu mi hminga enforcement directorate in notice an ti chua min hril theyem kumsari kalta chung khan enforcement directorate in BJP politician pakhat tal hne na lekha engemo so cause notice emo letter pa ngai hrim emo po an thon ve em henga changte hian enforcement directorate le agency sang te hi modi a sarkar ta na politics phuba latu mai an chang zota ti alang chiang hle मंत्री जी की सरकार बनी 7 साल से भी ज्यादा होने को आया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। बीते 7 साल में मुझे सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बताइए जिसे ईडी का नोटिस भेजा गया हो। क्या कोई एक भी बीजेपी का नेता है पिछले 7 साल में जिसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कभी भी शो कॉज नोटिस भेजा हो, समन्स भेजे हो, लेटर लिखी हो, चिट्ठी लिखी हो? एक भी नेता? ये दिखाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट hun le ni te ain her danglam zela Hindustan a hian party pakhat chawin ro an rel reng bik don lova chuwangin Narendra Modi le Bharatiya Janata Party hi thil pakhat ka cha le du mipuite thinlunga BJP du na le hmangai na te acham reng bik don lova chuwangin hei hi se ro u heng ro puina le lalna te thunei na le ro rel na te hi mi in lua ho ang maya in son kwal reng an ni a chuwangin nangni po mi in lua mai in ni awangin hetiang lutuka in lulin hi a thangai love sarkar na te po hi ain son kwal reng thrin asin India ramzale na ni hnu hian eng party dang ma in hetiang ma in be na na sa hi chu an la ton karing lova tin mani state police tenge yina a in chung an dap chut chief minister hi vo in thlengin an la om lo bokang CBI tena office an dap chief minister nen कोई ऐसा मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ होगा जिसके खुद के घर पे राज्य की पुलिस को भेजकर तहकीकात करवाई हो, जिसके खुद के दफ्तर पे सीबीआई ने दिन दहाड़े रेड करी हो। इतना उत्पीड़न करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी chutiang takati mual phole ti chiat tuma be na na sha an to hnu po a Delhi in thana BJP Modi ji le Amit Shah te titlom tu le mual pho taka sop tu Aam Aadmi Party hian dan ro rel na hi kan za in kan ring tok ma an notice min ron thon po hi soisel na le do dal na engma nei lovin lom takin kan pom thlapani ti kan hriat tira phubalak tumna ngor aya dan ro rel na adin chanjok ngei theinan pathian hne na kan tong trai bok hetiang ED notice sum chungchang dan bo chia a inpu na ti vel mai hi kan hlau lo ani ti Bharatiya Janata Party hi kan hriat tir du boke जनता पार्टी को kalome बस इतनी ही हिदायत देना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई सवाल हो तो भाई नोटिस ये 2 पन्ने का है, मैं अभी ये दोनों पन्ने आपको दे भी दूंगा।
he Aam Aadmi Party thupuang tu MLA Raghav Chadha hi mile khathiam thei takani a ama hi ala upalova tuna hian tlangwal ala ni nge a Institute of Chartered Accountants of India New Delhi atanga Chartered Accountant na zirchhuah hnu in London na tepo alo zu practice to a tuna Enforcement Directorate in Aam Aadmi Party laka investigation neina na andan tlo chan Prevention of Money Laundering Act chungchang vel po hi a hrechiang viau tura ngai ani tin ama hi kumsom ni pasari mi chau ani in Aam Aadmi Party National Treasurer tepo alo ni to boka next video lama arem chan chuan a chanchin then khat le TV a ankom na te rontar lan kantum don nia tunatan chuan heti chin hi ni se in va in mang tha vek ule